Ni munjani? Salibonani lonke mule Zimbabwe. Ngiyalamukela njalo kwenye episode engibuye ngiliphathele yona elangeni lanamuhla. Ithi ngitsho okuphakathi kwenhliziyo yami ngoba kunzima. Salibonani sisi, bengicela lingipostele indaba yami. Ngile minyaka engu-40, igama lami nguMaria. Umama wami watshona ngo-1996, wafa ku-car accident. By then ngangiyendile ngilama business angu-2. I was married to a very wealthy man. After 2 years umama echonile, izinto zaqalisa ukuba nzima. Yikukhala everyday. Abanawami labo balezihlakalo abahlangana lazo ezinzima. Mina ngaqalisa ukuhamba ukuthi ngizwe isizathu sezinhlupheko zami. Konke engahamba khona babesithi umama uzondile ufuna ukuyakhelwa ingcwaba lakhe. Imali zazingahlangani, so zasilokhe sithi sizayenza, sasilokhe sibalela. Kodwa izinto zazilokhe ziqhubeka ziwoma. Imali yayingabambeki, umendo wakhona kwakunzima. Indoda yami yayisiwula lokhuyana kokuthi angazi ukuthi ingachasisa ngisithini. Abantwana wayengasela ndaba labo at all. Abanawa wami labo babehamba lapho babehamba khona betshelwa the same thing. Sagcina sesibuthanisa imali ukuthi siyakhele ingcwaba lika mama. Sayakha sibili konke sicabanga ukuthi izinto zethu zizoba right, kodwa zahle zaba bad to worse. Mina ngahle ngaphiwa i-divorce. I lost my child. Omunye umnawa wami wachona ku accident last year. The list is endless. Ngibuhlungu enhlizweni yami. Angazi ukuthi ngithini. Ngabuyela futhi kulabana ababesithi singayakhela ingcwaba lika mama izinto ziyolunga. Abanye babesithi saphambanisa kulesintu esasifanele sisiyenze. Khonapho sisakhela ingcwaba. Abanye babesithi ku right. Kodwa thina sasidubeka. La namhlanje lokho esidubeka. Angazi ukuthi yini okwayenzakalayo o esakuphambanisayo. Iyo ke i-confession esithunyelwe ngudade wethu, uthi yena bayakhela ingcwaba izinto zaba bad to worse. Yo kunzima. Mina angilalwazi oluningi about okuyakhela amangcwaba, but njengomuntu ohlale thanda ukucabanga outside of the box, ngicabanga ukuthi maybe izihlobo kulesinye isihlobo esiseduze khonapho maybe sasibona abantwana bona labo besiba successful empilweni. Maybe isihlobo sona leso yiso esahambayo sahamba salungisela ukuthi ma abantwana behamba kuthiwa umama abo nguyozondileyo. Behamba abantwana betshela ukuthi umama nguyozondileyo to an extent yokuthi bagcina besithi siyakhele. Bayakhela kwaba bad to worse. Maybe wathe sebona ukuthi abantwana laba sebeyakhele wabesithi ngiyenze kuthiwa bad to worse. So now siyinto yokuthi abantu alisakwazi ukuthi liyenzeni. Like confusion esikhona ebantwaneni, because umama lo wafa ku car accident asingeke sithi abantwana baba contributayo uyiba bayenzayo ukuthi whatever situation yona leyo i-car accident yayenzakala into etholakalayo ekuphileni. So asingeke sithi abantwana babayenzayo angithi, because abantwana labo maybe babesesebancane by then angithi. So why umama ezonda ukuthi abantwana befanele beyakhele, or why umama ezonda ukuthi like singaphungu assume ukuthi maybe wazonda ukuthi wafa. No, abantwana they can't be part of that yabo. So which means there is someone oyenza into nale embi. Besicela abakwaziyo about izinto lezi besitshele ku comment section, olibe lezi ndaba zeni lisitshele ukuthi uhanyiswa kanjani, because lapha siyacabangela la, because always lapho okabe kule smoke khona utshengisela ukuthi kulomlilo angithi. Obviously lapho kunje so khona kule something okuchaya amanzi, kule something okufish, kulomnye umuntu behind the scenes ocontrolayo i-situation le esiyibonayo angithi, esiyitshelwayo ngudade wethu. Bakhona abantu abanjalo vele. Abakhona bayatholakala ukuthi bona babe phonga ucontrol remote kodwa befaka i-situation phambili ukuthi ucabanga ukuthi kunje kanti kayisikho. So besicela lisize abakwaziyo about izinto zona lezi ezokuyakhela lezi bengabuya besitshele angithi ukuthi uhanyiswa kanjani, or ma kulesintu like she's saying ukuthi maybe abanye bathi kulesintu esaphambanisekayo isintu sakhona bekufanele ukuthi ngabe salungiswa. But yazini ka indaba nale vele
isimvusele okunye. Like bona laba abantu lapha babehamba khona betshela bethiwa hambani lelungisa, bayekelani ukukhuluma ukuthi kufanele kube lesinto esifanele siyenzwe khonapho ma kuyikuthi seliyakhela njalo. Ezinye izinto abantu liyakhuluma and then izinto sezonakala sesithi ngabe kuthiwa la yenza so, ungabe kasasebenzi because kade sabantwana sebesenkingeni, izinto sezibad to waste. Labo ke abathi kuthiwa khona konke ku right, konke akukho right because izinto lezi sezibad to waste, which means khonokho labatshela khona is wrong. Why abantu likhuluma izinto elingazaziyo? Ma umuntu ungabonanga or you don't have anything to say ka, just keep quiet. Akhona ukuthi nxa umuntu ebuya kuwa ezocela usizo and then wena subuya sumtshela amanga khayila kathesi, because mangikhuluma la udadewethu uthi kokona yena usola abantu bona laba abayihamba khona abantu bomoya like amapostori or izinyanga njalo, because yena uthi izinto zakhe zazingcono eqaseni. Yebo yena wayihamba, but ekuhambeni abantu bona labo she was asking for help, she was asking for advice njengoba yena engakwanisa ukubona okungasese angithi. And then bona laba ababona bangikhona sebekutshela amanga, umuntu uma ungakwazi ukuthi into ihamba njani kufanele vele ukuthi uthule kumbuka kakhuluma kumbe uthi ambona ngalutho, kulokuthi kathesi abantu sebekhala bakhala besithi abantu abomoya ibabasiphambaniselayo basitshela ukuthi abanye bangikhona kuthiwa bathi laphambanisa isintu, like lana ukukhuluma isintu sangikhona from the first. Abanye bathi ku right kanjani kona so kuwesi andlabo. So indaba yangikhona inzima, sicela lisincede abakwaziyo ngalokho okukhulunywa ngusisi wethu. Ngiyabonga ngokulalela i-episode engibiyelayela ngendla namuhla. Please comment, like and share. Tell a friend also ukuthi kune-channel ekhona ekamacho, and please send ama-confessions and lama-secrets ku-number zami. Ngiyabonga, ndabonga.